kad je taj Bulo sa mnom bio veliki. Buduće zvijezde našega bosanskog fudbala, podmladak iz Kaknja, mladost Kaknja i Bosne i Hercegovine. Imate li šta poručiti? Navijajte. Trenutno se nalaze na pripremama na ponijerima, momci. I ako Bog da, za par godina su u njemačkoj Bundeslizi sigurno dvojca odavde. Dvojca odavde idu u Bundesligu. Povešću ja vas za kaset, sad dok vidim kako koji igra, vidim kojeg mogu prodati. Koji je najbolji igrač sada? Hajde vam izađi. Tu fotorudija. Najbolji igrač. Kakanjske mladosti, odakle si? Skaknja. To. Nisam ja još gledao utakmice, ali doćemo ako Bog. Ko puši od vas? Ha? Nemoj pušiti. Jel jedini on puši? A opet najbrži. A kad ne bi pušio, onda koliko bi bio brži? Konta? Ja sam se pao. Nije nikotinu prodavati. Nemoj čao. Uti. Gdje ćete? Malo prošetati. Ajde vidimo se sutra, onda tu navratite ovdje krepisti. Znaš, reci obavezno treneru da navratite ovdje. Ćao. Ćao, čao. Vidimo se. Nisam mislio iza petka, moram uvijek za